دیرۆکا چیایê Kurmênc. Çiyayê Kurmênc Efrîn e, tevî dîroka Kurdistanê ji bo wan belgeyeke dîrokî ya hevpar heye û dîmenekî biçûk jê ye. Di heman demê de jî beşek ji dîroka Sûriyê û bi giştî Rojhilatê navîn e û tevlî hemû pêvajoyên dîrokê yê di ser re çûne bûye, para xwe ji bin keftin û serkeftinê girtiye. Ev jî ji ber cihê wê yê jeopolîtîk e û herêma wê ya çiyayî ye, daristan e, hebûnên xwezayî ye, hewaya xweş, ava pir û deryekî hemleyên ji asayaya biçûk û an jî ji deriya Spî û an jî ji Şamê ve tênê. Erebên Musilman bi navê welatê Siman bang kirinê û weke golê hatiye bibe çavdêrê Kurdistan û welatê Şam ve ji ber li ser sînorê Roman e. Derbazkirina ken û kurtên wê jî ku beşekî ji rêzê çiyayê Toros û Amanosê ye, ketina dagirkeran ya welatê Kurd û Ereban hêsan dike. Ropîvana Efrînê zêdetirî 2000 kîlometr çargoş e û dirêjahiya sînorê wê bi Tirkiye re 125 kîlometr çargoş ye. Hejmara şîniyên wê 800,000 e û li gorî serejmariya 2004 hejmara şîniyên wê 446,000 û 293 kes in û ji 95 sadiyê ji nişte cihên wê Kurd in. Efrîn di serdemên kevin de. Erdnîgariya Efrînê mirovê Neandertalî yê yekem yê ji Efrîqeya Rojhilatê berî 100,000 salî pêşwazî kere û dişkefta bi navûdeng dûderî ya li kenara Rojava ji çiyayê Lêlûnê yê bicî kiriye, ji bihîv, gûyz û goştê pezê wê xwariye, bîranînên xwe û hestiyên neviyên xwe li wir hiştine. Lêkolîneran jî hestiyên zarokekî govedgere salên 6,000 û 4,500 berî zayînê dîtine. Temenê têdemiriyê jî di navbera 2 sale heta 3 salî de bû. Ji wir hin neviyên wan ber bi başûrê Kurdistanê ve çûne û di şkefta şanîdar de bicî bûne. Her wiha şopên gundekî çandiniyê li kêlek girêhên darê govedgere salên 6,000 berî zayînê hatiye dîtin. Vê erdnîgariyê gelek hemle dîtine weke Hissî, Aramî, Fursî, Persî, Sasanî û Iğrîqî, İskenderê mezin û neviyên wan Siloqî, Rûm, Bîzantî, Erebên Musilman, Ewropîyên Salîbî û Selcuqî û Osmaniyên Türk, İngilîz û Fransa û paşê jî ji aliyê Fransa ve tevlî dewleta Sûrî ya nû bû. Ji ber wê çiyayê Kurmênc Efrîn weke cihê hevdîtinê bû û gelek ol, gelek netew û çand ketin nava hev. Ev yek di nexşên dîrokî û avahiyên kevneşop de diyar dibe, gu gelek çiya, kenarên çeman, gelî û bi dehan jî gir û gundên kevin hene, lê mixapin ji aliyê Tirkan ve di sala 2018 de rastî talanê hatin. Çiyayê Kurmênc belavbûna soparî, xûrî an jî mîtanî destpêkên Kurdan di salên 2000 berî zayînê de dîtiye. û li gorî dîroknasê Lubnanî Fîlîp Hittî got di pirtûka xwe ya bi navê Dîroka Sûriyê, Libnan û Filistînê de nivîsiye, got wan soparî, xorî an jî mîtanî navê Sûriyê lêkirine.
لگری عین داره جی گلک برماهین کفن شوپی و بطایبت جی فخاره گو ودگرن همان سردم هاتن دیدن و دمه چیای کرمنج به مملکتین میتانی ده نافبر سالین 12 و 16 بریزاین ده دور پیش گریبو جوانجی پیریا حلب ارشوم لکلکا رهایی لسرچم فراته بردودم دیلوک عنطاب ایلخوت قرقمیش جرابلوس کیزوفتینا عدنی اوگارت راس شمارا لازقیه قطنا تلمشيرفي روجلات حمسي وموكيش آلالاخ تلعطشان لسرچم عاصي وبشتيوي حسية دزدينا سروي آخي وباشيجي آرامي و ده سالین هزاره یکم بریزاینه حمله خلدیان اورارتو به سرکشی سردار دویم دیتیه گود سالا 705 بریزاینه ده دست دینای سر اعزازه و مملکتا پیت آگوشی آنجی آرفاد تل رفعت یا گود بند سلاتا آرامیان دبو و پشتی وانجی میدی و پاشه فرسان و دما کو حبلیا اسکندر مقدونی هاتیه کو سینورکی جده سلاتا فرسان ردینه شر ایسیوس ده سالا 333 بریزاینه لدشتا آمکایه دناوبرا چیای کرمنج و امانوسه ده نزی دربازگاها پیلان پیک هاتیه آمکیجی جبر دسلاتا آشوریان ددما میرنشینا وان ده دسالا حیسد و حشت و یکی بریزاینه راستی طالانا وان هاتنه کوچی عفرینه کرنه و حیان هاجی لورمانه سرکفتنا اسکندر جی لئیسیوس ریجبوی وکره گو بری خواه بدا ولات شامه و مصره و جور بری خدا کردستانه و ده سالا 331 بریزاینه لکه لک هولیر شر جوکمیلا بداریوس رکره و بسرکت و پاشه جی ریکا خواه بر بهنده و دوام کره بمرنا اسکندر را و دابشکرنا امپراتوریا وان دناو بر سرکین وان ده چیای کرمنج ده سالا 312 بریزاینه به دولتا سلوقی و هاته گریدان. اف داوی جی باجار انطاکیای لسر برماهین گندکی کرد آوا کریه. اف جی لگوری ورد نخلی ده پرتوکا خواه یا بناوی انطاکیا ده ناوا سردمان ده نویسیه گو او باجار لسر ناوی لاوی خواه انتیوسخوس بناو کریه. پاشه جی چیای کرمنج دناوبرا سالین 145 بریزاینه ده کتبن سروریا پرسیان و به هف پیمانا برومانیان را بداوی بو و جسالا 44 بریزاینه و عفرین کتبن سروریا رومانیان و دما وقتینا امپراتوریا رومان بو یا آروج هلات و یا روج آوا عفرین گریدای دولتا بیزانتیما و پای تختاوی قسطنطینیا بو دوی دمه دجی گلک کلح پرستگه و پر آوا کرنه و برماهین وان حیا روجامه ایروژی مانه. ددما دسلاتا پرسی رومانی ده اردشیر درکت او جی پرسی رومانیان گلکی عاجز بو جبر پرسیان چاندا هلینی بلاف دکرن پاشه جی دولتا پرسی بداوی کر و ده سالین 226 زاینه ده دولتا ساسانی آوا کر. کرد جی دولتاوی راز بون و دبیجن کو ساسانی جناجاتا کردین اف جی لگوری نوچه بردوام یا حنیفه دی نواری دبیجه وی که هشت گرومانه جوی که نرازی بن و گلک شر دناو براوان ده درکوین و ده سردما امپراتور کالیریوس ده روم با آلیکاریا ارمنیان بسرکتن شاه ساسانی نرسی یه ده شرکی ده بریندار ببو نچار ماگ و هف پیمانا لحف هاتنه یا سری چماندی مهر بکه
و هشگو دفج عردين لكيلك چمي دجلي برده. لسر وی بینگه هیجی مملکتا ارمنیای لسر سینور کردان آوا بو و هولدا گو کردویان آمد و در دوراوی تفلی مملکتا خو بکن. عفرین دما رومانیان ده در بازگه که کروان بازرگانی بو. کروان د عفرین را لسر ریکا بازرگانی یا بلوک کیری یا دنافبرا باجار انطاکیا و جینداروس یا جی جندر سیده و پاشی جی دبه دوشاخ. یک دچه حلبه و یک جی دچه کلاها خوری یا جهوری و جور جی دبه دو بشک دچه باجار نزیب و زوگما لسر چمه فراته و شاغیدن جی دچه دیلوک و جور دچه کردستان یا جی آنادوله. او لسر جمع عفرینه جی جهه پرا نهایا لباجار عفرینه ده سردما عثمانیان ده پرکه جی تخت هبو او لکیلک جی خانک پیشوازی ریویان دکه او جبو کرین و فروتنا تشتان دهات بکار آنین هبو. بلاوبونا خریستیانیا پشتی خاچکرنا مسیح بصد سالی مسیحی لجهان بلاف بون و جه انطاکیا پایتختا ولایت سوریا گویا که جی ولایتین رومانه او ولایتین ویجی بگشتی سیزده بون. جیای کرمنج عفرین جی گریدای انطاکیا بو و دکوه آلیه وی یه روژلات. و دما مسیحی ده سردما قیصر قسطنطین ده 100 سالیا چاران آزاین ده وکا اولکی فرمی هاتی راگاندن انطاکیا بو ناوندا کرسیا پیام نیر خدایی. کلاها نبی هوری و جینداروس یان جی جندرسی ین چیای کرمینجن و پیوگری دایی بون. هر دو لکلک اولندن ناوندا مسیحیه بون. او اول این وکا ازداهی پرستارین خداوند نبو گو خداوند عظمانه و تویهین خداوندین دنوه. مسیحی لگندین وی با آوایکی مزن بلاف بو. مارونه آواکار زوما مارونه للبنانه لکلکا خوری یان جهوری دنیوی دویم جی 100 سالا چارم یازاین ده جدایک بویه او ده دستپیکا 100 سالیا پینجان یازاین ده لگنده براده جیانا خواه جی دست دایه او لور هاتیه بن آخ کرن لی پشتیوی لاشیوی برن باجار آفامیا. جیای کرمنج ده 600 سالین دستپیکی ین زاین ده پیشکتن کمزن ده چاندنیه ده دیته. گلک عرد جبو چاندنیه هاتن آمده کرن او دارین زیتون و تری لی هاتن چاندن. برهم گلک درکتن و بازرگانی پیشکته. هر وها جبو گواشتنا زیتونان و تری وجی جهین گواشتنا زیتون و تری هاتن چه کرن. زیتا زیتونان و گلک جوره شربتا دمسا تری و میوه چه دکرن. هر وها پیشکتنک آواهی سازیه یا فرح دیتیه. گلک آواهی کوشکو پرستگه هاتنا آوا کرن و حیا روژامیا ایروژ وکه خومایه. کسی لیدنره به حسانی نکاره بدویاوی پسن بده. او ده سردما جوستنیانوس دجی چیای کرمنج و انطاکیای و دنافبرا سالین 526 و 572 آزاین کتن بن سروریا شاه ساسانی نوشیروان و ده سالا 637 زاین دجی دولتا ساسانی لسر دستین عرب مسلمان نروخیا. بلاوبونا اسلامی پشتی کو دولتا اسلامی خالباجار منوره بجی کر حمله عرب مسلمان دبن ناوی وکرن و بلاف کرنا اولا اسلامی ده پیک هاتن. دست پیکاویجی ده سردما عمر بن خطاب دبو. ویجی ابو عبیده بن جراح ده سالا 15 یا هجری و سالا 636 یا زاین ده ارکدار کر گو ببه سرکش حمله بر بشام و کردستانه و او پشتی دست خوا دینا سر حلبه بر باکور و چونه و انطاکیا کرن آرمانج.
ویجی ده انجام له هفهاتنه که لبرانبری گوریه کرا دست بو و پاشی جی حمله بر بچیای کرمنج و دوام کر و کاریبون دست دینن سر دشتا جومه و پاشی جی کلها خوری یان جی نبی حوری و پشتی برخودانیه که کن کشین وان درکتن و آشتی وکا انطاکیای خستن. هف بيفين بعياد بن غنم آلي كاري أبي عبيدة لجند شرقيا يجري داي بالبلي بيكهاد هف بيمان بداينا باچ بأنجام بو حمله يجي دوام كر وبري خدا عزازي ديلوك عن طابو كركم مرشي نشتجهن كركم يجي أولا أسلامي نبجراندن لهم بروان سكينين ولبر خدان وتفلي آرتشا روماني بون باش يجي لجياي كرميج وأمانوس وحياة جياي لبناني بلاف بون زوما موار نجی به پیوان کتن و به هفره هف پیمانیا بناوی المرده آوا کرن گو بکاریبن ده سلاطا عربین مسلمان جخوا دور بخن. جای کرمین جی ده سردما اموی و عباسی ده دبن ده سلاطا عربین مسلمان دما. بلگه اندیروکی خویادکن کو جای کرمین جه پیشکتن و آرامی اکبالکیشه ده سردما ایوبی ده ده سالا دوازان آزاینه ده دیتیه. افجی پشتیکو گلک کوم جسرانسری کردستانی هاتن وره کو تفلی حمله صلاح الدین ببن و هر وکیدن جیای کرمنج جئیریشین صلیبی بپاريزن افجی پشتی شرح حطین د صلاح هزار و صد و حفته و حشته زاینه و رزگار کرنا قدس تبو و دبگو اف ایریشا صلیبی ددری پیلان ره یه لسر آمانوسه یگو دکور روژ آوای وی بیک هاتبه و تصالا 1418 ده ممالیکان کاریبو دست دینن سر حلب و نافچه نویوه و جناواوان نافچه آنجی چیای کرمنج و کلیکیای بخم بن سروریا خواه. پشتی شر جالدیرانه ده سال 1514 او مرج دابق سال 1516 ده او سرکتن عثمانیان لسر ممالیکان او کتناوان آحلبه کو تواهی نافچین و جناواوان جی کلیس کرن بر سروریا خواه جای کرمنج به هرما کلیس و دبن داگرکریا عثمانیان ده هات گریدان. سلطان عثمانی سلیمان قانونی دناورا سالن 1520 1566 ده میرنشینا کلیس با آوائه کی ماغزه دا جان پولات کرده. کلیس جی جسردما ایوبی و میرنشینه که کردی بو و مالباتا مندی یا کردین ایزیدی سرکشیا وید کرن. و حیا سالا 1612 جی دبن سروریا جان پولاتیان دما. پاشه جی میرینوان چون لبنانه او زواج دناف براوان و مالباتا معنیین ده چه بو و الهرم شوف بون میر و حیا روژا ایرو جی هرم تاوی زوما درزی بریوه دبن. پشتیوان جی عشیرین روباری یا کرد میرنشینا کلیس بریوه برنه و پشتیوان جی ده سال 1740 ده بطال آغا یه جچیای کرمنج بریوه بریه. بکرتی میرنشینا کلیس و تاویویجی چیای کرمنج گود دما عثمانیان ده بناو کرداغ هاتیه بناو کرن کسین او بریوه ده برنه دناو برا 100 سالین 13 و حتا 19 ده کرد بون. او ددمینکن دجی هن جبلی کردان او بریوه برنه دناورا حلب انطاکیا و اسکندرونا گوریکا بازرگانی دبو و گلکی به مترسیان بو. ده سردما سلطان عثمانی محمود ده لکیلک دربازگاه پیلان العفرین شرین دجوار دناورا ارتشا محمد علی پاشا والی مصر به سرکشی علاوی ابراهیم پاشا و ارتشا عثمانی ده رودانه. ابراهیم پاشا جی ده سال 1832 ده سرکفتنه کمزن به دست خستیه و بر به قونیه و استانبول و دوام کریه. لی روسیا، انگلیز و فرانسا لپیشبری درکتن و سینورا که پیشکتن آویره دینان. انجام جهف پیمانا کوتاهی بو که ده سال 1833 ده پیک هاتی. عثمانیان دست چاره ولایت شامی جیره بردان
و چیایê Kurmên jî di hemû wan serdeman de rewşeke serbixwe dijiya got xwe bi xwe birêve dibir. Şerê cîhanî yê yekemîn. Nîştecihên çiyayê Kurmênce rewşek xerab di dema şerê cîhanê yê yekemî de jiyan kirin. Almanyayê rêkatirênê di nava erdên wê re ava kirin û amadekariyên şer dikir. Vê yekê jî hişt got gelek erde ji bo wê werin desteserkirin û gelek dar jî ji bo tirêna li ser komirê Dimeşe qutkirin. Çiyayên bi dar û ber rûdman. Osmaniyan jî hejmareke mezin ji xort û ciwanan girtin û bi zorê birin şer, piraniya wan piştî şer venegeriyan. Her wiha ji ber desteseriya dewletê ya li ser gendim di dirêjahiya şer de birçîbûn û belengazî belav bû. Her wekî din jî hişt got Kurdistan ji aliyê dewletên di şer de bi ser ketine bibe çarperçe û bi dawiya şer re jî Wezîrê Şerê Osmanî di sala 1918 de agirbesta Monros mohir kir. Şerê Herê Tanê yê li Kêlek Helebê di dawiya şerê cîhanî yê yekemîn de rûdaye û Mustafa Kemal serokê Feyleqê Heftan bû li wir artêşa wî ruxiya û ber bi Efrînê navçeya Rejo ve dê rewşeke xerab de vekişiyan. Henîf Axa yek ji pêşengên Reco ji bo rewşa wan mehrîban bû û xwarinê ji wan re pêşkêş kir û paşê jî wan meşa xwe ber bi Tirkiyeyê ve dewam kir. û piştî 100 salî di dema dakirkerina Efrînê ji aliyê Tirkiyê ve ji ber kiryara wî ya wê demê hat xelatkirin û Tirkan destdeyna sermala wî ji ber ew malê di wê demê de bibû cihê rêveberina Atatürk. Artêşa Brîtanî bi dawîbûna şerê cîhanê yê yekemîn re ji Sûriyê vekişî û li şûna wê artêşa Frensî wekî dewleteke çavdêr û desteser li ser Sûriyê hate deynan. Ev jî encama hevpeymana Sykes-Picot û encamên komcivîna aşîtiyê bû. Di wê demê de pirsgirêka Kurd hate pêşkêşkirin û hevpeymaniyan biryar dan got Kurdistan, Ermînya, Sûriya, Iraq, Filistîn û kendava Ereban got ji bo wan her yek welatekî ava bikin. Lê Brîtanya û Fransa û bi behaneya got ev gel nexwedî biryareke siyasî û hêzin dê dibin çavdêrî û serweriya wan de bimînin. û di hevpeymana Sîver de jî û di maddeyan 62, 63, 64 de rêveberiya xweser ji bo Kurdistanê pêşkêş kirin. Lê di maddeya 94 de divê Sûriya dibin çavdêriya Fransa de bimîne û li gorî wê jî Rojavayê Kurdistanê û di nav de çiyayê Kurmênc ji para Fransa bû. Vê yekê hişt got malbat ji ber sînorên hatine deynan de ji hev qut bibin. Piştî rêzê hevpeymanên ji sala 1921 di navbera Fransa û Tirkiyeyê de Fransa rêza li ser sînor gorêka tirênê ya Berlîn Bexdadê tê re derbas dibe ji Tirkiyeyê re hişt. Bi vî awayî rêka tirênê ji Çopanpeyê, Raî û Heya Nisêbînê bû ya Tirkiyê û derfet de da Tirkiye got rêka di çiyayê Kurmênc re derbas dibe çekên leşgerî derbas bike. Her wekî din jî ji bo Tirkiyê dev ji Kîlîkiyayê jî berda. Ev jî weke alîkarî û derbasgeheke got artêşa Mustafa Kemal di wir re ji Anadolê derbasî Kurdistanê bibin. Her wekî din alîkariya leşgerî pêşkêş wan kirin ku di şerê xwe de li hember Kurdan bi ser bikevin û bi taybet jî di ser hildana Şêx Seîd de. Her wiha Fransa ji Tirkiyeyê re 23 gundên çiyayê Kurmênc hiştin. Ev gund girêdana wan ya dîrokî û erdnîgarî bi çiyayê Kurmênc ve ye. Berxwedana li hember Fransîyan. Destpêka hestên netewî di cem Kurdan vedgere derketina hevpeymanên Sîver û Lozan. Di vê demê de dewletên hevpeymanî mafê wan paşguh kirin û di heman demê de jî Tirkiye bi destekî ji hesin bi ser wan de çû. Wê demê Kurdan bi awayekî eşkere rengê dagirkeriyê û tenê hiştinê dîtin. Ji aliyekê ve
گریدانا مالباتی با آلیه سینوری یه نره و ج آلیه کی وجی کتنا ارتشا فرنسا یا آخوان. او د انجاما گوهرتنا چاندین وانه و دویتیا پاراستنا آخی برخودانا لهمبر فرانسیان خویا کر. لی اف یک بیگو سرکش و برنامه که راپرینه هبه. د دستپیکه ده با آوائه کی فردی بو و هیدی برفره بو. ترکیه هستین گل بریکا چینا آغاتیه یا بلاو کو لچیای کرمنج و در دوراوی و حیات جبل زاویه ادلب جسر شغور و حیات الکلخ لسر سینور لبنان گوهن گندین کردان لوان داران بلاو هنه بکارانی. هجماره کسی ده جمالبات کرد این آغا جزوفه و افروش کنترول کربون و جدسپیک وجی کارمندین دولتا عثمانی بون. گل جبر ظلموان گلکی ایشک شاندیه و بروشا نورجی اف چین دابشی سیبشان بون. بشک به فرانسا ربو آلی کار و دستگدای گوهن تشتین کسی جوان بگرن و پشگیری دانه جودکارین بلنگازه گو تفلی چکدارین پشتکا یا ارتشا فرانسی ببن. بشک جالی کسین آغا ین هرمی گو برماهین دولتا عثمانی یا هاتیا روخاندن بون. حول ددان گو جنوبه سروریا عثمانیان و آواکرناوی درخن هولی. افجی بریکا گرکرنا هستین اولی و نتوی یهن آغا و گندین جودکار و بلنگازان پیک دهات. یا سویم جی دندکا سرهلدانا نتوی بون و بهن کومندن این سوریا رجی لجهن جدا بون آلی کار گو برخودانا جواکی لدجی فرانسیان دست پی بکن. رولا مزنجی یا تیکو شری کرد ابراهیم حنانو بو. چو سردانا چیای کرمنج عفرینه و جوینک لگند ماراته جبو پشگیریا برخودانه و تنسیقا به هرمین دن این سوریا را لدار خست. رولا کردان د دیروکا سوریای ده گلکی مزن بو وکا کله لهمبر داگر کریه سکنی. هرمین وان جهه تکانه بو کو فرانسیان نکاری بو با آرامی لی بمینن. برخودانیه که بهیز دنافبرا سالین 1920 و 1945 ده دیتن. ابراهیم حنانو جی سروک سرهلدانا سوریا با آوائه کی سرکه لسرچیای کرمنج دمینه. ادهم الجندی د درباره دسپیکرنا سرهلدانه دنی ویسیه. شروان کرده محو ایبو شاشو او یکمی بو گو گلیا یکم آویتا روی فرانسیان. کوماویجی تووا یکم بو د آواکرنا کومندن این لسوریه. دماشاشو کاری چل شروانان جگندین چیای کرمنج عفرین کومبکه و جوان کوما دسپیک یا شرکر آماده بکر. هنانو جی کلاها سمعان آلکیلک عفرین کرناون داخوه جبر کله دنافبرا عفرین ادلب و حلبی دیه. بلز دولتا ترکیه خواسته کو آلیکاریا سرهلدانه لچیای کرمنج بکه و بریکا استخبارا خواه گوه جخوره بکار بینه. جوینه که برفره جبوه لدردورا باجار مرشه لباکور کردستانه. د سال 1918 به سرکشی حج حنان شیخ اسماعیل زاده سیدو دیکو احمد روته و عفدی خوجه لدار خست. افجی با آرمانجا تفلیکرنا جوانان یا هیزا ملی هیزا جواکی بکه گو لهمبر فرانسیان بسکنن و به کس آرمانجا ترکیه بزانی بن همویان لسر انجام نامه جوینه اریکر. پشتی وگریان لناواچیه جوینک چیکرن و 10 کسین دجی تفلیوان بون. پیلان سازی و آواکرنا کومین چکداری با آلیکاریا ترکیه نقاش کرن گو راگاندناوی وره کرن گو گریدانک گلی کرده بوان چه ببه وان جداگرکریا فرانسای هشیار بکن و شری وان بکن. وان کومانجی گلک شرین جدا کرن جوان گلی تیران، گلی آشلی، تخت کوبرو، قربابا، پرا هر دری، رجو و چالاکیه که سرکفتی دناوا باجار کلزده به بردانا گرتیان به انجام بو. ویجی جبوهارا سالا 1920 و حیا 1929 دوام کرد. شیورمند فرانسی هنچته جکسین هار او دز دناوا کومین چکدار این لکیلک ارتشا فرانسی آماده کرن. دوی دمیده جی تفگرا موریدانه لچیای کرمنج درکد.
وی تفگر بانگا اسلامیا نقشبندی یا بگومان کر او به سرکشیا شیخ ابراهیم خلیل بناسناو شیخ افندی دیناسین. دناوا جودکارین بلنگاز ده بلاف بو او لدجبری آغاتیه دسکنی. دخواست گوپیگرتین عشیرتی و مالباتی دادگاهان راکه تکیلین خواهیم بگومان جی به استخبار ترکیه رهبون. دلیل وی گو شیخ افندی ده تونکرنا سرهلدانا شیخ سعید ده به ناو شیخ مجاهد الدین نقشبندی لکیلک ارتشا ترک سکنی و هر دو گود جی او کرده. تفگرا مریدان لنافچین آسی و دوری ناوندین فرانسیان بلاف دبو وکه بلبلی رجو و میدانا و جمزگفتا نبی هوری یا لآلیه کی گندانه جهه جوینین خواه ناوند گرد. جی شروان وان ای هری نافدار جی رشید ای بویا جی گنده بلیلکایه. وی کوما یکم آچکدار آوا کر و پاشه جی بو سروک باسکه لشگری یه تفگری. و پشتی پیک آنینا هجمارک جی چالاکیانه لدجی فرانسیان و بلافبونا دسلاتا شیخ فرانسیا او گرت و را دستی ترکیه کرن. دبگو اف جی انجاما هن لحف هاتنا به و دزندانا باجار عنتابه ده دیل هاته گرتن. لیوی جی تفگر بریکا شیخ حنیف یگو بویا جیگری وی کو جگنده سرینجکه دشوپاند. تفگر قاریبو گو دست خواه به تمامی دین سرچیه. اف جی بریکا بکار آرینا ایریشین لسر هوه لدجی فرانسی و آغایان بو. هر وها دناوبرا سالین 1933 1936 ده باچ لسرگل فرز دکر. دولتا ترک هول دا گو دوی دمه ده آلیکاریا خواه یا بیداوی جتفگرا مریدان را پیشکش بکه و حکومتا هاتای بهن هف پیمانه به فرانسیان را آوا بکه. اف جی با آرماجاگ و اسکندرونه و چیای کرمنج تفلی ارنیگاریا خو بکه. توفیر بگ سروک حکومتا هاتای بگ و آغاین کرد این خودیناف و دنگ لچیای کرمنج خواست سرداناوی لعنتابه بکن. گلکان و خوندناوی بجراندن. جوانجی منان نیازی جلوسی جعیلا شکاکی. عارف آغا جئیلا روباری، حسن آغا دویکو جئیلا آمکی، پای محمد شیخ اسماعیل زادا جئیلا پیان، خلیل سیدو میمی و احمد آغا گنج ججومی، حسین آغا عونی جئیلا شیخان. سروک حکومتا هاتای جوان خواسته گو پشتگیری و اریکرینی بدن گو چیای کرمنج تیکه و بین دستلاتا ترکیا. او بداویبونا جوین رجی او وگرا میوانان ترکیه هن آلیکاری و حجمارک مزن جکومین ترکی جوان رشاندن وکی رکلامکی به کو لسر گندیان بلاف بکن. دوی دمه دجی ترکیا کمالی بریار درخست بو گو جل نتوی این کردی و بطایبت جی جمدانا کردی لواکور کردستان قدخه کربو. لی تفگرا مریدان هولدان ترکیه قبول نکرن. دبگو دوی دمه ده جو کوما نتوی و نیزبو به گو کوما نتوی هولد دا داگرکریا فرانسی با آوائه کی آشتیانه بداوی بکه و حکومتک نتوی یا سوری آوا بکه. پشتی شیخ افندی ده زندانا عنتابه ده 2 سالان ما حیا سالا 1938 بر به پیل چیک یا لروش آوای آنادوله و هات بدر کرن. پاشه بری خدا حلبه و تفی دو کسین دن جر و برین تفگری تفلی جوینا کومان تویی بون. جوانجی قرط علی و رشید ایبو د جوینه ده بریار هات گرتن گو سرهلدانه که برفره لدجی فرانسیان لدار بخن او جچیای کرمنج دست پی بکن او بری و بریات تفگرا مریدان. جبر اوجه یه هری گونجاوه گو راپرین لیرابه و پاشه جی لحرمین دن این سوریه ده رابن. کومانتوی سوزدا گو چکو پرین پیویسته جبو تفگره بده لی پاشه جی نکاری بده. و دمه شیخ افندی چو سر سینور ترکیه گو پلانسازیا خواه بفرمانداری وی را دینه گو بهلا اندامین تفگری مرید سینور درباز بکن و چکان پیدا بکن و تشتین دست سر دکن بفروشن. بازرگان بناو حسن کیفو ارکدار کر گو چکو رختان پیدا بکه
لێ فەرماندارê سینۆرە شێخ ئەفەندی گرت û dîsa bir girtîgeha Entabê. Di wê demê de hin li hevkirin di navbera Fransa û Tirkiyeyê de çêbûn û bi awayekî fermî Fransa İskenderon di 23 tîrmeha 1939 de ji Tirkiyeyê re hişt û bi vî awayî Tirkiye bi temamî dev ji tevgera Mûrîdan berda. Rewşliçiyê piştî kuştina hin axayê nêzî Fransiyan bi destê Mûrîdan tevlî hevbû. Artêşa Fransî jî 20 gundên girêdayî Mûrîdan bi balafiran topebaran kirin û bi taybet jî gundê Naza bi behaneya ewlekarî lê çêbibe. Di rojan li ser hev hate topebaran kirin. Gundan gelek zirar di mal û kesan de dîtin. Hin niştecîhan jî mecbûr bûn got biçin aliyê Tirkiye û heya roja îro jî hinek ji wan li wirman e. Tevgera Mûrîdan êrişî navend û qereqolên Frensî di azara 1946 de kirin û desteynan ser. Berê xwedan Helebê û hin şervanên Ereb jî tevlî wan bûn. Bi hev re wan karî bû zindanê rêzgar bikin û girtiyan derxin. Vê yekê hêj got Fransa di 17 Nîsana 1946 de Sûriye weke dewleteke serbixwe qebûl bike û artêşa xwe jê vekişand. Navê wê jî bû Cumhuriya Sûriyê. û İbrahîm Xelîl Şêx Efendî yê cara duyem di zindana Entabê de hatibû girtin û paşê jî bi daxwaza Fransa biribûn Manîsayê. Di sala 1952 de bi plana Wezîrê Hundirê Türk û Partiya CHP di qehwexaneyekê de hat kuştin. Tevî ku Şêx Efendî di sala 1946 de yek ji serkêşên got İsmet Înono serokê CHP di dema seredana wî yan Manîsê de pêşwazî kir û ji mûrîdên xwe xwest got ji bo Înono di hilbijartinê de dengê xwe bidin. Ev yek diyar dike got Şêx yek ji endamên istixbaratê bû û piştî Tirkiyê destê xwe deynan ser İskenderonê û 20 gundên Efrînê rola wî qediya. Cîgirê wî Şêx Henîf di dema hilbijartinên Berlemanê di sala 1947 de di pîlana Reşîd Îbo berpirsê leşgeriyê yê Mûrîdan û bi ajotina ji koma Netewî li Efrînê hat kuştin. û bi kuştina Şêx Henîf re rola tevgera Mûrîdan li Çiyayê Kurmênc bi dawî bû. Piştî tespîtkirina sînor di navbera Sûriye û Tirkiyeyê de kilis bû navenda îyaleta Tirkiye û Çiyayê Kurmênc jê qetiya. Ji ber wê jî navendeke rêveberînê ya Fransî li şûnawê li Çiyayê Kurmênc hat ava kirin. Gundê Qitmê destpêkê bû navend û paşê jî Meydankê û piştî wê Mabata. Heya wê demê navenda Efrînê li kêlek pirê hate ava kirin. Ew cih bi temamî vala bû avakirina seraya hikûmetê û pêve girêdayî qereqol û girtîgeh di navbera salên 1923 û heya sala 1927 de dewam kir û ji sala 1930 de navenda Efrînê amade bû got bibe navenda sereke ya Çiyayê Kurmênc. Di wê demê de jê re digotin Kurd Dağ û piştî wê jê re Efrîn hate gotin. Di sala 1932 de jî meclisa belediyê hat avakirin û paşê koçberên Ermen û kesên ji Edenê, Mêrsîn û İskenderonê hatin lêbicih bûn. Piştî wê jî bajar mezin bû û dibistan û bazarên bazirganiyê lê hatin avakirin. Piştî şoreşên gelan yê li Heremê ji destpêka 2010 de li dijî pergalên deselatdar di sala 2011 de gihiştî Sûriyê. Lê ji ber destwerdana dewletên derve bi lez ji wê rastiya xwe dûr ket û bi taybet jî ji aliyê Tirkiye û Qeterê ve.
کردên Rojavayê Kurdistanê jî aliyekî şoreşê tevî gelên din mîna Aşûrî, Suryanî, Ermenî, Turkmenî û Şerkesiyan ve hildan ser milên xwe ku pergaleke demokrat ava bikin û ew giş cihê xwe têde bigirin. Ji ber wê jî şoreşa 19 Tîrmehê di sala 2012 de ji Kubanê dest pê kir û belaviyî heremên din bû. Ji nava wan jî Efrîn. Lê dagirkeriya Tirkiyê êrîşeke bir ser Efrînê û di hejdê azara 2018 de tevî çeteyên wê ve dagir kirin, gelek kuştin, êşkence û revandin, koçkirin û talankirina malan pêk hatin. Ev kiryar jî di kêleka raporên neteweyî de hatin belgekirin.